khona ke namhlanje sibheka phezulu kwembono phezulu kweprofeto eyivela kubabonisi eyivela kuyizanusi nawe njengesanusi njengomngoma njengomelaphi njengomprofiti njengomprofiti ungawuhlola lo mbono ubothi uyiwo yini kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uma ukuthi uyiqiniso already bakhona abanawo nithi mhlawumbe abangakaveli ngaphambili sinaye futhi umelaphi lawo isanusi ozositshela ngombono anawo phezulu kwawo melaphi wami lo mbono uthini umbono onawo namhlanje. Okay, hayi sibonge. Umbono enginawo namhlanje enzosho ubheke kakhulu ebantwaneni bakamoya. Mangithi ebantwaneni bakamoya sengisho laba abakhethelwe ubungoma, ubuprofeti, busanusi, bunyanga labo. Bonke umuntu onesithunywa esidabuka emanzini. Yeah, ngiqoyise kubona kakhulu, ngithunywe kubona kahle kahle ngisho kanjalo ukuthi bonke abanesithunywa esidabuka emanzini. Akunandaba ukuthi ukhonza kuphi, akunandaba ukuthi uyisangoma, akunandaba ngaze umthandazeli, ngaze umfundisi maybe izilongo unesithunywa esidabuka emanzini mawukuthi ufuna ukusebenzisa amanzi ngendlela eright ngoba ungabheka kumanje esikhathini samanje abantu abalungile okuyibo abantu abaneziphiwo zeqiniso. One vele amanzi bawesaba, ngiyazi ukuthi amanzi vele bawesaba abantu kodwa sokwenza ukuthi abantu besabe kakhulu amanzi ngoba umbuso lo obunyama yibo socabanga ukuthi uphethe. Yezwa leyo nto yibo socabanga ukuthi uphethe sebezenzela noma yini noma ekakhulu ebantwini laba sengikhuluma ngala abantu angeke ngikhulume ngala abayenza obunyama mina emanzini yezwa angijaja hayi ukuthi ngiyajaja cha soke ngikhulume lokho njengoba kunjalo angithi zokhuluma ukuthi why ngithunywe kulabo abantwana abadabuka abanezithunywa ezidabuka kuphi emanzini. One abasakwazi ukugeza abantu noma ukuhlamba abantu belapheke yakizwa leyo abasakwazi ukusebenzisa amanzi ukukhuluma namanzi responde kubo yayizwa leyo ngoba mawukhuluma namanzi usuku unesithunywa ukukhuluma naso ukhuluma namanzi usukhuluma nesithunywa sakho esidabuka kuphi emanzini yiso esikwenjani esikwazi ukuresponde sikucelela on behalf amanzi yayizwa njengoba amanzi siyazi ukuthi anabanikazi yayizwa leyo nto manje into ezenzakala ezibhedlela ngaba i-government hospital noma private hospital angeke sizikhulume kakhulu kwenzakala izinto ezinobunyama kakhulu ngoba laba abantu abaphethe lezo zibhedlela basebenzisana nabantu bomkhathi abamnyama yezwa lento mangithi abantu bomkhathi abamnyama abantu bomkhathi abayenza okubi hayi umuntu ngomnyama abantu abathakatha abantu abayenza okubi ngoba ukuthakatha komuntu omnyama lo umuntu ohamba la kumanje esikhathini samanje sokuncane kakhulu akusena amandla kakhulu nabo bane technology yabo yayizwa leyo nto so into enza ukuthi abantwana bonke abanezithunywa zamanzi benzima ukuphakama ngomoya kubenzima ukuthi belapha abantu belapheke babangelwa yini ngoba amandla abo bona anzinze kuphi emanzini manje into le ezoyenzakala esingathi amanzi yebo amanzi yazi ukuthi kunemoya emihle nemimoya emibi emanzini kodwa kumanje into ezenzakala from ezibhedlela ikakhulu ezibhedlela elwandle ngingakhuluma ngelwandle ngoba ilwandle yilo ngasho ukuthi head office yamanzi yangizwa leyo so kunabantu ababambekile elwandle mangithi ababambekile ngabantu abashone ngendlela ongamelanga beshone ngayo abakwazi ukudlulela kwelamathongo. 1 2 kunabantu abaphuphumelwa izisu kunengane ezincane kakhulu emalwandle ezibambekile ezingakwazi ukudlulela kuphi kwelamathongo so yonke lemimoya iyabamba isiphila emanzini awumelanga iphile emanzini kumele idlulele iye lapho sethu esazi kona ukuthi umuntu engashona uyakuphi uyakwelamathongo ngizwa kahle so manje lemimoya ngoba labantu abasebenza ubunyama into le abaqalanga manje abaqalanga namhlanje dala beqalile so manje sokucwele kakhulu emalwandle izisu abantu abaphuphumele izisu abantu abanengane encane abama stillborn abantu ingane zengakabi namathambo ayishona zizalwa nabantu abakhulili ngoba kuyenziwa iminikelo eminingi kakhulu elwandle kuyenzelwa iminikelo eminingi kakhulu ebunyama ngabantu abasiphethe futhi
abantu abasembusweni yebo yibo laba abangcolisa lamanzi ngokwenza leminikelo yobumnyama bese leminikelo yobumnyama iphazamisa bonke abantu bakamoya ifuna bebaphakamisa amandla ifuna bebayalapha abantu bebalaphe ngokubacelela emanzini ugcina ngasenze ngoba kuneminikelo yobumnyama eyenziwa lapho so manje lemimoya esibambekile sidinga bonke abanethunywa zamanzi ukuthi ikwazi ukukhululeka idlulele iye lapho kumele iye khona kwelamathongo idinga labantu bakamoya abantu onethunywa zamanzi so ngaba maybe umthandazeli kuphela noma umfundisi kuphela noma ngubani izilongo unesithunywa samanzi kudingeka thina ngobuningi bethu ngoba if lento kumele iyenziwe ngabantu ababili noma abathathu besoyenza singatsheli nabantu but manje ayidingi mina ayidingi wena ayidinga abantu bonke abanezithunywa ezidabuka emanzini ngobuningi bayo ngoba once la behlangana bonke abanethunywa zamanzi into yakhona kuba namandla kuba namandla sokwazi ukuthi sikhulule yonke lemimoya ehlele emanzini kakhulu elwandle so wena ngamanye amazwi umbono ofika kuwe uthi tshela abantu bakamoya abasenza ngamanzi abanesithunywa samanzi ukuthi abahlangane kuyokhululwa labantu imimoya bebambe kolwandle ngoba kwakunikelwa ngabo kwenziwa iminikelo yobumnyama abantu abasembusweni yobumnyama abakhulu abaphethwe uhulumeni ngoba lokho uma bengasukumi kuzenza ukuthi noma ngabe isithunywa sabo siyaphakama singakwazi ukuphakama siyancindezeleka noma ngabe bakhulekisa abantu olwandle noma emifuleni bengasheshi labantu bembuleleke ukuphakama into zabo bekhanyele ngoba kunalamandla obumnyama aselapha alabantu ababulawayo kuyonikelwa ngabo lapha yebo njengoba ubekisa ukuthi abanye abantu kusho ukuthi lama abortion kuyinhloso kungeminye yeminikelo yenziwayo ebumnyameni bakhona abantu abathenga leza zinto zama abortion angeke abathenga ama stillborn bonke ingane yathengwa lapha ezibhedlela lesikhathi lokwenza abortion awazi kodwa kunabantu abalindile ukuthi labantu siyolanda leminikelo bese siyonikela ngabo every day labantu abashonile ezibhedlela iningi labo ama stillborn nabenziwa ama abortion bayathathwa kuyonikelwa ngabo emandleni obusweni bomnyama yiloko kushoyo so lemiphefumulo yabo is trapped now lapha bese yona iza nobumnyama manje phezulu labantu engabe bambethwe lamandla amanzi ukuthi basebenza becindezeleke manje funa bayokhuleka lapha emifuleni so uthweni lo mbono uthini abayokhuleka olwandle into enhle ngalokho ukuthi kuyambuliwe ukuthi sithandaze ngaluphi uhlobo kuthandazwa ngaluphi uhlobo akudingeki ukuthi abantu behlangane endaweni eyodwa ngoba amanzi akhona yonke indawo ngaba umuntu oseCape Town ngaba omunye la into engasiza maybe let's say igroup yeWhatsApp just ukuthi bo bonke laba abavumayo abanethunywa zamanzi ukuthi siyenze lento mase siyenza ukuthi sithandaza kanjani sifasta kanjani siyenza kanjani emanzini ukuthi njani sicelele yonke lemimoya idalo ezilapha zikhululeke ngoba kwanikelwa ngazo lapha yana kuyenzelwa so zihleli la every day baningi abantu abakhalayo lapha elwandle nengane konke ukhala so kuningi okubi lapha so kudinga thina abantwana bethunywa abanezithunywa ezidabuka emanzini yitho esinemandla ukwazi ukucelela lemimoya ukuthi ikwazi ukuphakama kuleliyeko kwelamathongo akudingeki umuntu oyedwa and wonke umuntu kamoya onesithunywa sasemanzini akasukumi and akudingeki ukuthi kwamele sihlangane sibe lapha okwenza ukuthi ningayenza iWhatsApp group bese nithumelelana imlayezo ukuthi hayi ngo-date so siqala sizilunga lapho wona ndawo lena bese masiqeda ukuzila hamba nekhandlela noma hamba nani emfuleni ngakini kwenza into ethile nalo ngakubi kanjalo ungayenza into ethile leyo ubuyele uyenza into angeke ngizikhulume ngoba nalaba abayenza obunyama and abayenza obunyama kuvele ngaxwayiswa kubona ukuthi akufuneki umuntu othwele ngaxolisa ukusho kanjalo angijaji abathwele bengasondeli ngoba bayingcenye lokungcolisa kwalemifula abathwele bengasondeli ngoba if abathwele babesondela asifuni kumele umuntu kampana ebhali will yakhe yabona mawukuthi uzazi ukuthi uthwele usebenza ngobunyama ufuna ukuhlanganelana nathi masenza lokho bhali will ngoba
asazi ukuthi ulika kangakanani uNkulunkulu ngoba ufuna ukuwabona amandla akhe. If is fine, if ufuna ukuwabona uzowabona, uyayizwa leyo nto. So but kudingeka abahlambulukile kuphela. Yeah, abahlambulukile kuphela. Unesigujana uthwele njalo into ethile ungasondeli makuphaka kohlanjulwa lemimoya. Ungasondeli and ngizocela kakhulu ukuthi nakunoma kulento masizoyiqala le nale ethunywa zabazi ukuthi njengoba sikhonjisiwe indlela ukuthi sithandaza kanjani, sifasta kanjani, siyenza kanjani, sokumele uhambe emanzini kanjani, siyenze kanjani. So mase siyenza lento siyabe sizocela bonke abalaphi bendabuko, socela bonke abaprofeti bonke kungabi nomuntu ozodlalela emanzini kuleyo maybe 3 days lo makwenza siyenza leyo nto sihlanganele bezila abantu ke emanzini until amanzi azahlambuluka clean ngoba ozohamba emanzini kusayenzwa lento ngoba omunye nomunye uzobe ulapho khona, omunye useNorthern Cape, omunye ukuphi izilongo kunamanzi izokwazi ukuyenza lento. So but socela kubonke abalaphi bani noma umuntu ngaze yene emergency engakanani edinga amanzi kuleyo 3 days engayi ngoba asifuni inkinga. Yiko ngisho abantu abanesiphiwo esifana nesami ababafuni kakhulu, abafunwa yilabo besilungu. Yezwa mangithi abesilungu ngikhulumela yonke igovernment. Yayizwa lento because yibo abantu engathi ababalekile isintu bathi besazi sona. Yayizwa leyo nto just nje ukuthi ngoba bona bajoyina lezi zinto abazijoyinileyo soba befuna ukukhohlisa abanye abanandaba ukuthi kuzoyenzakalani kwabanye abantu. Wayibona leyo nto. So yeah, kubo bonke nje akufuneki umuntu othwele, akufuneki umuntu ohambe wathatha, kufuneka abanesiphiwo esibuya kuNkulunkulu esemvelo. Yibo kuphela abadingakalayo ukuthi kulelo daba sizolenza ulwani oludinga bonke uhlambulula amanzi because owahlambulula kuyafana ukuthi sihlambulula amanzi uphinde uregister futhi ngoba ziningi izinto abasitshela zona ukuthi lenze kanje, after kwenza kanje lenze kanje so khona after kuhlambulula lana amanzi no register omunye nomunye oyenzile lento uyaziregister kakubusha. Izwa leyo nto futhi ngamanye amazwi umuntu ophakamisa lengilosi kabusha. Yeah, uphakamisa ingilosi yakhe kakusha, qala kuhlanjulule then ekwazi ukuphakamisa ingilosi yakhe kakusha ngamanzi ngoba ayikho i-shortcut enye ukuthi umuntu ongeke ayenze lento and akusinto ezohleli yenziwa. Ngaxolisa ukusho kanjalo lento sesingayenza kayo one. So ngamanye amazwi umuntu onamandla kamoya asemanzini ongazange abambe iqhaza ethi kuhlanjulwe lamanzi kungenzeka athi uye emanzini amanzi angasamphenduli imali. Yebo, usho le idalwa zingahle zimdube ngoba akawazanga ukuhlambulula, akwazanga ukukhuphula isithunywa sakhe kakusha. Yayiza leyo. So yini ezokwenza ukuthi ekwazi ukuxhumana namanzi ngaleyo ndlela nesithunywa sakhe engakwazanga ukusihlambulula isithunywa sakhe wakwazi ukuthi esikhuphule ngamanzi uzobakazi kanjani. Akusinto ezoyenzwa umuntu. Yebo ungahambiswa umlaphi wendabuko emanzini ukuthi kanje nakayi kuyoba nzima uzoyeke sicabanga ukuthi maybe amanzi amphendule noma ecabanga ukuthi akusho khona akanazo asenazo izithunywa zamanzi kanti cha awuyenzanga lento zimflathele ngoba azange na participate noma bambe iqhaza etheni naye ayohlambulula idalwa zakhe nale mimoya etrap laphana engahlanjuliwe ekhalayo. Yebo, bese kukhuphula isithunywa kahle yengilosi esimembethe kunjalo nje. And akuna shortcut kuloko, angeke ngisho ukuthi khona i-shortcut cha, akuna shortcut kuloko. So bafowethu isanusi la sithi kunesikhalo esikhona ukuthi imifula isingcole kakhulu, imifula kufanele ihlanjululwe. Into engcolisa ke imifula kunabantu ahambe benza iminikelo yobumnyama emifuleni bese mizima iphefumulo negazi labantu. So lokho kuyayingcolisa ke imifula okwenza ukuthi njengamanje akusekho ukuthula ngoba le miphefumulo nalegazi labantu liyakhala lapha emifuleni. Kufuna ke niyohlambulula le mifula, niyohlambulula nale idalo noma le miphefumulo yabantu ninxusele kuNkulunkulu ukuthi ihambe iyolele kwelamathongo iyophumula ngokuthula. So lokho akuyenzeki. So abantu bonke abambethwa idalo zamanzi kufanele behlangane la ukhona ngakhona nawe ndio bese nithumelelana imlayezo ukuthi wena la ungakhona uyowenza ini nomunye la ngakhona ize ini bese ihlambuluka le mimoya kanye nalamanzi ehlambuluke ukuze kwazi ukuqhubeka niphendule manje izicelo izokuthi abantu enibahlambululayo behlambuluke ngoba uma nihlule kwenza njalo nizothi nithi amanzi angasa respond amanzi uthi uyophambisa isinywa singaphakami uthi uyogeza umuntu uthi egezeke engagezeki iloko kusho umthandazo. Yeah, ngoba bavele basho ukuthi especially
abantu ngiyazi ebungomeni khona lamadlu ababiza amandawe but especially abanamandawe kusho khona abantu abanamandawe yibo ababhekane nenkinga abazobhekana naleyo nkinga kakhulu izilonga ozoyeka ukuyenza lento ukuhlanganelana nabanye ukuthi kuyenziwe lento it's fine, it's up to you because yonke into le ngikhulumayo into enizocela kubona abantu mabethandaze ngazo lezi zinto engizikhulumayo abantu mabephahle ngazo lezi bangavele beyenze into yayizo leyo nto but ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu umvela inqabi nguye angeke ethumele ingilosi yakhe ukuthi sikhulume into engekho suke kuyinto ekhona kusho khona if unobizo oleqiniso lemvelo uzoyambulela ukuthi lento iqiniso noma lento ima kanjani akuyona iqiniso. Okay, siyabonga. Ngiyathemba nizwile, ngiyathemba kuyacaca ngithi misobalo manje nemibuzo ke ngiyacabanga ukuthi niyokwazi ukuthi ke nisithinte basithinta ngithi bekuthinta mabe nembuzo ngoba ngenza abanye bafuna ukuba nembuzo mhlawumbe bafuna ukujoyina futhi ku WhatsApp group ngoba kuya lapho ngivele i WhatsApp group lawo bezithunywa zamanzi yebo singavula i group akudingeki ukuthi sondelane akudingeki ukuthi sondelane isilongo siyovula i group sikwazi ukukhuluma sonke abanezithunywa zamanzi sikwazi ukukhuluma ukuthi no sothandaza ngale ndlela ngiyazi wonke umuntu uyakwazi ukuthandaza abantu bengangizwa kabi yayizwa lento but sicela ngendlela ehlukile yayizwa lento sicela ngendlela ehlukile akusinto ezoba into elanga lilodwa yayizwa lento yiko isho ukuthi sizoxwayisa masizoqala lento mase siyenzile lento sesiqala lento sizoxwayisa nabantu ukuthi bengayi emfuleni bengayi emanzini ngazo usebenza ngobuhle ngazo usebenza obunyama soxwayisa ungayi emanzini ngalawo malanga siyenza lezo zinto ngoba abantwana bakaNkulunkulu lapho babekhona sebesenza umsebenzi wakhe just ufuna ukukhuphula abantwana bonke abakamoya ngoba abantu sebecabanga ukuthi abalaphi bendabuko kumele ulaphe umoya eminyama cha amandla laphayo kweqiniso ngayemvelo kaNkulunkulu so sofuna ukukhulula abantwana bakaNkulunkulu abeqiniso abanemoya yemvelo yezwa leyo nto so ufuna ukukhululwa bona ngaleyo ndlela siyabonga siyabonga